Kāti, me whakatū rōpū hei āwhina I ngā whānau o Kaiti ki te hoko whare. Koe rā te tono, koe whakatakotori atu nei e Manu Keri o Tūranganui Ākiwa ki mua I te aroaro o te kaunihera ārohe. Hei tāna nā te tuakoka o te haukainga, kāre rātou I te whai I ngā hua o tēnei ao e tika ke ana mō rātou. Ko tahi te moemoea o Tracy Grant mo ana tamariki, ara kia hoko whare. It's something I want to achieve. But whether it's achievable or not, I don't know. Koe nei te take kei te kōkiri hia e Manu Keri mā ngai mo te rōpū noho kāinga o Kaiti. He tono kia whakatū e tētahi rōpū whakahaere I ngā take whare mo te hāpori. No one's really taking an interest in coordinating what's going on in terms of housing, and we're asking council to step up and be involved in that. Hei tā Tracy, ko te mea pauri, kei te utu ai ei tētahi kāinga, engari te mutunga o te rā ko ngā hua kei te haere kē ki te kapurei hana whare. Ko ia kua huri kē ia ki ngā kaupapa a te kāwanatanga, hei āwhina I aia. Well, I've joined a Kiwi Saver scheme, me and my two oldest daughters, to try and, get a deposit for a home, which I know is hard. Koe nei tētahi o ngā whare kei te hokona atu e Housing New Zealand. He oe ko te raru nui hei tā Manu Keri, ka hore te iwi kāinga e tino mōhio ki ngā huarahi e tāia e rātou te hoko whare. We're working with whānau and trying to find the best deals that we can for them, but until we get a bit more coordination and action on this issue, it's going to continue, and we're going to have another generation of people who would love to have their own place, but it's just a pipe dream. He oe anō ko te kōrero kātahi tonu ka tai mai kia te karere mai te kaunihera. Kei te ngā kaunui rātou ki te titiro ki tētahi kaupapa, e tae ai e rātou ki te āwhina I ngā whānau pēnei I tō Tracy Grant ki te hoko I o rātou kāinga. Gisborne District Council recognises the importance of housing affordability and the issue within our region. We're just going to be taking a watching brief. There's a review going on around the Enabling Housing Act, but in the interim, we're pulling together a working group because we recognise the severity of the issue within Aotearoa. Ko te hoko I tō kāinga mai te kaporeihana whare, tētahi take e tirohia ana e te rōpū Nahinara. He oe anō aha kua tērā, ko te take nui kē, e hia te pūtea hei pena mā te whānau, kia tutuki ai tēnei take. Irina Smith, te karere.